Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule Voin hi November ni som paruk ni lai ni ani a India military kai noi thu thar kan ngai thladona India in ram ria har satna to dan chung chang te Pakistan atanga ron lu ruk tumin har satna an siam dan te le hel chet na te a kai noi thu thar te kan ngai thladona ni in ngai dan te comment lama in ron tar lang ve don nia Thlamuang taga kanom thei nan thi huamin kan si paiten chun zan chol lovin ramria na an thok ti kan ria ta thome Indian Army Party pakhat chu thoton ni November ni som pali khan area domination patrol an kallain firfia khriat lo ten an ron kap thut maya update tar lan danin he poi khoina hi jingdar kwale minute som ni vela thleng ni in Assam Tinsukia district Pingri Digboy Kongpuya Meghalaya Barapathar bula thlengani Indian Army Party nan ken chilpua bomlaka him tur lir thei kasipar chu hellam hian voisom ni voisom thum velan ron ka pani Army ta chuan silai mangin an chang let ve ngala mase firfiak te hian tlan cheman tuna hian sipai dang man ro thabik le human intelligence te nu chui tur ui sathiam te ne helai hmuna hian an chemeka firfiak zong turin sipayan ron da bel to boka Indian Army ya 18 Garwal Rifles le Assam Police Strong Captain bei puyan thlak ngala he thil hi chui chian mek ni in defense thu chua chuan a soi Independence kan na ya tang khan mar chak bial hi India Central Sarkar Armed Force le State Administration te tan chuan har satna lo ni fawa he biala hian tharum thona le thisen chuana te hriat tur om ve fo mai India Sarkar le firfiak pol rang te hian in biak na nei fowa mase he bial mun then khata hian remnat luan tling ala om nei theilovani Assam chuan Bangladesh ral tlan an lo pun chho zela wang hian namle sa kholama buaina chuak cham chi a hei hi kumsang khat zakwa som sari pakhata Bangladesh a pian nuwa anasa zual hei hi Assam state chunga helna thlen tu lian tak pakhata ni bokani Assam hian Unlawful Activities Prevention Act 1967 in Aphuar helpolan oma chung de chu Nationalist Social Council of Nagaland Isaac Muivale khaplang pol te khan ni a then om state te ne na khai khin chuan Meghalaya hian dan le thu pek law and issue order anei tam lova mase firfiak pol active tak an nei lem lo Mizoram state ralmuang berzinga chiara ni thung ole India leilunga Pakistan hel ron lut hi India tan har satna lian takan ni India chunga poi an khoi dan chu seise na ni lova raplak tak le khovel hriat po a poi khoi na lian le raplak taka chiar po athleng nual to ani sang ni pakhata Indian Parliament beite kha Pakistan atanga India ramri ron ka na poi khoi na an ni December ni som pathum sang ni pakhata chiat na thlenga khan Laskar Taiba le Jaish Mohammed firfiak thil ti ani a mi pakwala yan bawrala pakozinga panga chu firfiak ni in mi som pariat an hliamani kha pakhat han soi le ila sang ni pariat November ni som ni paruka thil thleng kha arab thlak tak zet India chuan 26/11 ti in an soi mai thina Pakistan atanga hel ron lut te poi khoina ani Mumbai ya mun poi mo te Taj Hotel te mun dang te an be mi za somruk pali zet an kap hlum te renga ni kha silai keng pakwa ka hlum an ni a pakhat adam chua ka November sang ni le som patni khan achung thu relani ole hetiang kan soivak na chan chu Pakistan atanga dan lova India America na poi khoina awang hian Pakistan atanga dan lova India America na poi khoina awang hian nunna tam tak alo luang ral to dan lova lo lut rutur te veng reng in BSF le security force dang te an duty a an duty chungpo in India le Pakistan ramri mel zali somnga hi athui thama hei wang hian ven sena ni lovani he LOC hi India hian ahunga LOC atanga India lam iat za somnga vela India hian LOC hi ahung zui mayani tunma chuan kelpal angleka hung ni in tuna chuan iron net thachiya
electrical tir manga hung ani heti chung hian hellam hian ti dan dang an hrevele zela le hnuaya te nelbon tak tak an vera chuta tanga ron lut ru tam takan om BSF ten leiver tam takan ti chiat sak to boka mi hring man hlum thei zan na khopat hir le na electrical tir chu an la zai che thawa khovel changkan to ang zelin drone mangten ma an ron la zel chutiang chuan India tan har satna an thlen fawani kum sang ni som ni pani hian Pakistan atanga drone ron lut ru ale tin apung drone hi helpol chaw ni lo dan lower America na rui hlo zuar le thil dang ron supply nan Pakistan lama tangin drone hi an mangna sa le a Pakistan ram chung India ram ri Punjab le Jammu ram ria drone manga rui hlo le ral thuam supply apung na sa le ani kumkalta ain kumin sang ni som ni pani hian ale tin rui hlo le ral thuam drone manga tol ruga pung ni in ram rweng tu BSF lam chuan an soi BSF lam chuan he poi khoina ti top dan tur foolproof solution an zong mek ni in Force Director General Pankaj Kumar Singh chuan a soi BSF ho tu chuan tun hnai khan Delhi a camp pakhata drone forensics zirchian na tur state of the art laboratory an din ti soin a result chu aphur om hle ni in a soi security agency te chuan kum enge mazat kal ta chunga ramrikal tlanga dan bo chiat na lama in nam noi misual te thlona kong drone an ron thlo lu tir na sat na le address thlengin an chui chuak thei don ta ni in an soya sing chuan tun hnaya Pakistan ramrikal tlanga khotlang lambial pakhata drone manga poi khoina om ni in a soi boka atlang puin heng drone te hi drone te naw damdoi le ral thuam ritwak lo phur thei chi chaw an ni hloma mase BSF Director General chuan drone lo om le lian tham zok kumsang ni som ni le sang ni som ni pakhat a in kan mutam to zok ani BSF te chuan India le Pakistan international border drone lian zok thuam rit zok phur thei le mang thei somsari pakwa velan mu chuak thar ti soi nikum khan Pakistan atanga India ramri a drone ron thlok hi za pakwa angin BSF chuan an chin chi a kumina hian alet ni ayatamina punga zanhi somruk parukatling hial ni in a soi BSF Director General Singh chuan poi khoina le dan bo chiat na lian ber chu Punjab a ani kumina hian Pakistan atanga Punjab sector lama drone ron lut hi zanhi sompanga velani a Jammu a chuan drone som ni pani vel mu ani to ani ati tuna hian foolproof solution kan nei lova anni drone hian rui hloral thuam le poisa limte thilchi rang an ron kengtelani ati DG chuan ati ra chuan BSF hian heng drone te hi dandan tura hriat lo wangin har satna an to ka drone ron thlok an mu po in khoya tanga local nge khoilama nge kaldon ti an hret hei lo ti soya chutiang man ro chu tun ma chuan an nei ngai lo ni in a soi tuna chuan forensic parts a kan lu trana heng drone te hian computer le mobile phone ang chi computation device ang chi chip an nei ti kan hre chuak to a digital forensics hian cybercrime chin felna konga apuya wangin heta po hian channa kan muta ani ti in sing chuan a soi Gujarat Pakistan Punjab le Jammu ramrikal tlanga India Pakistan International Border KM Sangthum chuang veng turati BSF hian nikum September hlakhan Delhi a drone repair lab an din to bok he forensic lab siamna tan hian cheng noi somnga vel manani a enkol tur hian technical savvy officer le personal thanbik te an mangani drone hote drone an man te chu forensic analysis an ti hnuwa an thlona kalna tur kong an ron ka chua le atlak na mun timing GPS an ti global positioning system te coordinates le message an in thon ton na te chu kan mu chuak thei to ani ti in BSF DG chuan a soi bok ani hemi chungchanga hian BSF hian Punjab police nen in rem na thata kan siama hei hian BSF nena drone le drone ina athil phur athak zong le dapa depth patrol nei turin police zanhi detail thar an ni to boka hlotlin nan nei chomeka march thla a Punjab a Haveli area a drone in boru ka tangin athil phur athak lai mu ani a
agency pahnih te chui chian na le hmalak dun na azara mi pariat man an ni an zinga paruk chu rui hlo kai hnuya thiam lo chantir ani bok BSF Director General chuan tuna chuan Border Security Force te hian ramriveng tu team drone kap thlatu te chu lomman le case reward pek na system thar an kal pui tran to bok ni ina soya kumina hian drone som pakhat ka thlak an ni to a akap thlatu team te hnena incentive thatak pek an ni bok tuna hian BSF chuan he poi khoina ti top turin kong ni an kal pui meka drone in a thil phur a drop line ramri a mi pui an lo kal lo nan depth patrolling an nei tran to boka drone forensics a uluk zokin zirchian na an nei zel to boka ni information lak nan he khol thar hi atangkai don hle ole drone ka thlak na India hian a nei ve nuala tun hnai maya po BSF hian anti drone gun an dong thara tin jammer po an nei nual atu le ni danga kan la thlur bing don ya ole kan beng war pha nge kan be saya comment lama in ngai dan te ron tar lang ve te ule